Climate change huyuyaw na nafasem आपको मांगी ताकुच climate change o ya lupa ong sabol machail takayakan men kai ruach huyawtar poinsa wasakin komu takuch climate change o ya momonomi mor e bangkak puita tawaktak la on climate change na nafasem. Takuch climate resilience. Climate resilience kak wawaki kak anong kausan ew tetaka and socha pan lipan bukutakla ma climate change pan yata. Sa sampen mesh pan kosang ni tuan achay kosan akan e apali bukutaklan and earth's climate. Yamama resilience climate change. Resilience on climate change kak kukota ni mom chocho. Kawait mawan takuch climate change. Mereka PSA mau kan ong aramas tuan wukutakla and climate. Kakala kuison kan and planiata project kan me pan sawasa pera iraisang lipalip and climate change. Ashay kuison akan anana kawata me pan kolokol kamao ni ansong climate change. Sang ni anso karakar laut o kusinyang laut kan o ititan u teset o tame pangya men kapal ong achay mga kan tama kasampal penini kan kusana kan o government kak memur o paweti kapal sang ni wukitakla kan emban parata. Ekayal me kusan kan nan epesam kak kawata me pang kamao on climate change. Tapakita kau na kan me kak kamao kitata matmataw o kiyang lamalam ni mukit tetatok. Jek mau pali akan me pulupul kan o irail aramas kan maan kiyanan joror. O irail makasampal pukas ngilarail ang kak yang uyamen pilipil on plan kan and climate change. Patataki pil temen nak mga nanachay kusan kan me pan sa wasik chain ang kak paweti kapalakan me ugitaklakan me climate pangwato. Ramasakan na navasem kener climate change and sewage. And wewe kila tuan climate change kak sewase kausanakan and wiyata plan mamau o en kelail te kamau en miela po en yainso magwaktaglakan pang parata kausanakan kak kakirtache te memorche. Men kapesa wach te pakairwach kosanga Ravasem Department Environment Climate Change o Emergency.